ng social, no, sa dilante fin di semana di Pasco Grande, Viernes Santo, campamento pa riba, campamento pa bau, pa north, pa south. Kung kami sa bankoy da nos beach nang, inos lamanan, teneruba limpi, lotin sako nang di sushi, i seti inspector lo controllando, tambe servizio nang ting di police e di ambulance, kuta preparando per weekend, ki tres ambulance na kada guarda pa emergencia nang, entre otros, si boting emergencia, llama 9 Jesung. Bueno, sa internacional, awit dia di, awit dia di cana durante o trabalho, by the way. Awit dia di cana durante ore trabalho. Dus cana, by trabalho, também, por de mover mais e sinta menos, trabalhar, parar, ter reunião canando, beber coffee canando, etc. Assim, aqui, awit dia di cana, International Day di cana, mais hopi na trabalho. Local, den pontón, ayer anoche sin corriente por 10 horas largo. Más de informe en local, estudiante en vez de, estudiante de Universidad de Aruba que está organizando taller para mama di futuro. Sakita hoop interessante no próximo dia, este taller para mama di futuro. E nós vamos dizer um rato passado em operação internacional e Operation Cookie Monster. Saiu um lugar ayer com anteayer mundialmente, simultaneamente, tem entrada judicial riba caso ng rond mundo relacionado com hackers ng sa tem 117 país e Genesis Market o bentabo aqui e tong website kung nanta acumular informação ng horta dihende e assim na bom, em todo caso na Realm of the Bull e eu rato passado sa comentei banke sa aqui ding estudio kasali riba e tópico circulaire economie gedrag sa kita hende ng com atitude de hende ng de sociedade a aceitar ideia de bai de uma economia circular. Bom, coisa sali for de estudo que com hende não gusta second hand clothes, página em segundo lugar, second hand, página segunda mano, come menos carne, tampouco não gusta, ideia é, assim tem estudo sali for de área aqui, é midi a realidade da situação do mundo de circular economia, e a gente que mais dia livre também e mais pago para hora de trabalho e não quer stop de correr autos, e também outro ponto na sali de estudo aqui. Ok, nós estamos na Pequim, China, tem sentimento mixto, sobre que toma lugar a reunião entre o presidente de Isla de Taiwan e o House of Speaker americano Kevin McCarthy. Aqui reunião é tremenda, ela toma lugar na Califórnia mesmo, pero o meeting está a pôr China sapatear, rabion tiki. Na basicamente reposicionar ng training ng mas aktivo da região de Taiwan, menasando sinantikin mais de cerca. China também recursos maneira quer de viajar começa a terrorizar a gente de Taiwan. E mientras tanto na Califórnia, o presidente de Taiwan também está aqui. Today, certainly in Maryland, is a day oh no, say no. Say no. Say that outra coisa. Aqui está de Taiwan. It's no secret that today, the peace that we have maintained and the democracy which have worked hard to build are facing unprecedented challenges. Bom, nós bisando que o volume de bom, em todo caso, nós bisando se que a relação é importante para a democracia e também para o futuro do país na inseguridade. Met de back local, governo de Aruba vai organizar área, momento de agradecimento para o profissional que trabalha em onderlinge regeling. Sa que inclui o premier de Island também, e São Martin, maneira get-together para reconhecer o momento que ela vai bom, etc. Pero na Holanda, depois de regeling, Island, São Martin e Aruba e Curaçao, a secretária de Estado-Geral, esta Alexandra van Huppelen, vai poner um stoel corra para de pressão. E aqui, ataque de uma forma, de sentido que Kiko está haciendo, Kiko realmente está haciendo. Entonces, na emisora na Holanda, riba na atacar Van Huffelen, riba confiança. Uno bota saque confiança para mandar doxing
miljoen per isla. In ons source, amandami een link aki. En teorie ik compartir Ook dat we die leningen gaven onder de voorwaarde dat er ook hervormingen op de eilanden zouden plaatsvinden. En aan wat voor hervormingen moet ik dan denken? Aha, ja. Nou, bijvoorbeeld het belastingstelsel, zorgen dat er hogere opbrengsten zouden komen, zorgen dat het onderwijs wordt aangepakt, wat heel belangrijk is, omdat er namelijk, nou ja, als je geen goed onderwijs hebt of onvoldoende goed onderwijs, dan zorg je er natuurlijk niet voor dat mensen voldoende opgeleid zijn. We hebben gekeken naar onderwerpen die gaan over het verbeteren van de situatie op het gebied van klimaat, energie, al dit soort thema's. En vooral dat om te zorgen, nogmaals, dat als er weer eens zo'n soort grote ramp ontstaat, dat de economieën van de landen meer weerbaar zijn. Ja. En de afspraken die wij nu afgelopen week hebben gemaakt, is dat die landspakketten, dus de inhoud van die afspraken, dat we die met elkaar in overeenstemming gaan, niet alleen maar gaan zorgen voor de ondersteuning, vanuit Nederland vooral, maar ook voor dat de rapportage en het toezicht erop, dat we dat gezamenlijk doen. Een gezamenlijk toezicht. Wilden we dat. Ja, we willen namelijk allebei heel graag, zowel de landen als Nederland, dat die hervormingen succesvol zijn. Dat ze ook zo snel mogelijk worden doorgevoerd. Nogmaals, omdat het de economieën weerbaar maakt. En dat is vooral ook zo heel erg belangrijk voor de inwoners van de eilanden. Want er is veel armoedeproblematiek. Er zijn mensen die niet werk hebben. Er is onvoldoende goed onderwijs. Ja. En dat alles maakt dat het echt heel hard nodig is dat dit gebeurt. En we hebben gezegd, we gaan daarin echt samenwerken. Op een gelijkwaardig niveau, zoals het statuut van ons koninkrijk dat ook bedoelt. Maar is er nou wel of geen toezicht dan? Maar we doen het samen. Is er nou wel of geen toezicht? Samen. Dat doet u samen. Hoe ziet dat eruit dan? Nou, dat ziet eruit dat wij met elkaar, dus de landen stellen ieder half jaar een plan op van dit gaan we komend half jaar doen aan de hervormingen. Daar gaan we dan vervolgens gezamenlijk kijken we daarnaar of we dat ook voldoende vinden. Stellen we samen vast, dat plan. En achteraf, na afloop van een half jaar, maken we samen een rapportage en bepalen ook zelf samen met elkaar of we dat voldoende vinden of niet. Los daarvan is er de mogelijkheid, we hebben financiële middelen, zo'n ruim 30 miljoen per jaar, ter beschikking om ook nog projecten te financieren. Dat geld komt dan Bueno, basta about die presión, Inana, en preguntan aan die periodista. Als die voldoen aan de vereisten, als wij vinden dat die voldoen aan de vereisten, dan kan dat geld ook ter beschikking worden gesteld. Ja. Wie zit er in de evaluatiecommissie? Dat doen de landen met. We hebben een organisatie vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Assim na entrevista abay ku Van Heuvelen. Bom, nós trabalhamos local, nós trabalhamos até luna de abril, dus de luna de recordar pianista, compositor local Padu del Caribe. Não olvidar aqui, pianista, compositor local que todo tinha éxito en grande maneira, entre outros aqui. Como também aqui? Anche mi sa che l'una di 18 di marzo che passa con di canzone locale, però sa che l'una pa ricordare il pianista locale aquí esta Padu del Caribe. Na finale che nan mi tengo un ultimo informe con un showbiz internacional, sa che cantante di rock band di 70s, 80s e 90s con Steven Tyler e sono di Aerosmith. Eta under fire pa un caso que lo tomó lugar en su vida durante años 80 na un dama joven de 16 años de bisao que cantante lo tiene relación sexual con el sin consent el tempo ahí. Steven tenga que acusación aquí te cuadra y ya historia aquí di acusación guardo publicada para revista Rolling Stones ave arriba nanta arriba historia aquí di Steven Tyler que actualmente también está jalando atención de media internacional. Ja, lamentablemente Steven Tyler de under attack aquí. Es 2 horas, 8 horas más de 5 minutos, un 12 días para